kufanya jambo kwa watu hao. Harasubizwamwe abandi benshi. Wengi watajibiwa. Benshi bari n'ukuri kose. Wengi watajibiwa. Kwa kundi gusa. Turange kwa kundi. Duhudumiye gusa muri bucece kubera ko amasaha agiye. Tuzamure volume nishi. Ele boma kanga ya babina sabu. Ah! Hindura data. Todela sala foro grari alla lavoro da Tami elome de sala gloria de Dela. Calede de lore e da mini banda da. Adumasita gloria de Delanda da Giovia Varda. Aho bari data mu bihugu bitandukanye ubasanga iyo bari inshuti n'abavandimwe abo tuzi n'abo tutazi ubagire neza. Bela Maku. Mamunda Velaso. Nani aswa?
turagira ngo abanza aruhuke asubira afate kandi indi jana muhagaze hano majina yote mazuri Bwana asifiwe. Amen. Ilala kiheri ni upekee wako. Ndashimiye ko yaruhuka Ndashimiye anapumzika. kandi mutakoze neza Na mtu akifanya vizuri namwe mugomba kumugirira neza. nanyi mnafaa kumbariki. Aradufashije Ametubariki. dutanga ituro ryiwe. Mumpe sadaka. Pemazuri abafite haraka bagume batore ibintu byabo hano Jehova mumbaji wangu abafite haraka batore Tugomba kuzina kubyifuza tukanakora. gani kwani Ilala kila kiheri kiheri ni upekee wako majina yote mazuri ni yako Jehova Abayafite kuri telefone mworeze kuri tiri namba ndayamugeza. nikupe jina gani kwani kila la kiheri ni upekee wako. Muzani faranga. Leta pesa. Anezerewe wa. Nisipende daya ushindi wa munda toriki utore icyifuzo cyawe tiyagira utora ikintu kitari ikiwe na kuitaje Jehova Rafa Mungu. Nacura oye ni babanze bagire vuba kino giseke kiva ugifite gutanga natange kive Je ndohereza kuri M-Pesa ubu nyine telefone ntiri hafi yawe. ngwino usange Yesu Zana imitwaro imitwaro yawe imuharire Gwino usange Yesu Zana imitwaro imitwaro yawe uyimuharire. haleluya tugiye kongera kandi gusubira gutamba Tunataka kurudia tena kucheza. ugumukanyage shetani gusa Endelea kumkanyaga ibilisi. gusa ndazafa Hafi kandi kumukanyaga dufite twaye tuvuga ntabwo ari ibirenge si hii miguu. tugume tumuvyigisha Imana gusa Tuendelee kumsukumisha Mungu. gushobora satani no kwitsinda nuko Yesu aguma kuba muri wewe Kumweza ibilisi ni Yesu awe ndani yako. numara gumuyibzige satani Alafu endelee kumsukuma ibilisi. subire uducurangire kwa kundi kandi Endelea kutupigia hivyo. ese namwe ko murumva bimeze sawa Zani imitwaro yawe uyimuharire. Zana imitwaro zana imitwaro yawe Haleluya. Uyimuharire. curanga nizere ko waruhutse abantu bakora ibi ngibi. abantu bakizaho Buri muntu azatoye ikintu cyose hano. ugabanye volume
Atukuzwe Yesu. Asifiwe Mwenyezi Mungu. Ela bemo sanga bariza. Himbazwa Yesu. Atukuzwe. Atukuzwe Mwenyezi Mungu. Ha, hele M-Pesa kotari. Hallelujah, hallelujah.
Ah, hallelujah. Mwami Yesu Kristo. Amahoro aganze Mana we. Amahoro yawe aganze. Matorero yawe yagendereye.
Ukeneye iminota ingahe? Ukeneye iminota ingahe? 5. Minota 5. Oya. Wewe wari wambwiye 3. None iyo muzinge yarenze. 5 niturangiza turangiza. Suko. Kandi ningubwira ngo uhagarare. Nta zindi komande. Ngaho. Minota 5. Mugabanye volume.
zana imitwaro yawe muhaguruke dusenge wimuharire muhaguruke dusenge. Nitamsi Pastor John atakuja hapa ndiye ataomba akitamatisha na akionyesha Mungu wa mama wajawazito na wagonjwa. Zani mitwaro yawe imuharire zani mitwaro yawe imuharire gwino usange Yesu. Zani mitwaro yawe uimuharire. Simameni tuombe. Uhoraho Mana ya Isiraheli, cyubahiro n'amashimwe n'ibyawe iteka. Ni byinshi tutabashe kwatura, ariko mu byifuzo byinshi abantu bari bafite ufite ibisubizo byabo. Bantu batabashe kwatura ngo bavuge, umenya ibiri ku mitima. Imbogamizi zose n'inzitizi z'ubuzima uhagarariye buri wese umugararije. Ufite imbaraga zo gusenyura imisozi turi imbere gahinduka amataba. Wabwiye imisozi irumva, inyanja zigiyeyo zirakubisa, urahaca nkahumutse. Ubwoko bwawe bukandagiza amaguru yabo, baravuga ngo ni Imana ikoze. Iyo ukoze ibitangaza n'imirimo y'udushubije mu bibazo tugendana, dukomeza kubona ubumana bwawe n'imbaraga zisumba izindi mbaraga zose abantu biringira. Mana, muri aya masaha turakwereka ababyeyi batwite. Ijambo ryawe riravuga ngo niwe utuma ababyeyi batwita kandi ugatuma babyara. Imbaraga z'Imana igihe wageneye abantu bagomba kumukunda kizwi nawe zicyashizweho n'abantu. Imbaraga z'Imana wagenderereye kuribuke kandi basume, ndetse bashoreranye n'abandi babuze abana babifuza. Imbaraga zituma ababyeyi basama n'itegeko washizeho urishiriraho ihame ridahindurwa n'abantu. Imbaraga z'Imana, Imana ya Ibrahimu na Isaka na Yakobo, Imana ya Sara, Imana ya Ana, Imana Swami. Tuzawema ntituzatuza. Hari abo tuzi, hari n'abo tutazi, hari n'abandi twabonye bashubije. Ubundi uracyari ya Mana, uhinduka uko wamye n'ukuri. Imbaraga z'Imana zikora ibitangaza n'imirimo. Baba, unajibu maombi. Baba, unajibu maombi. Tete salame lari agromare na salafore z'Imana. Himbazwe uyu mwanya mwiza wagennye tukishima. Umunezero wo mu nzu yawe n'izi mbaraga zacu. Niko ijambo ryawe rivuga, iyo tukunezererewe Mana, uzuduhize imitima yacu yifuza. Ngo tugiye gutandukana dutaha, turinde mu mayira, tugendane ubudahangarwa bw'abavuye imbere yawe. Aho dukandagiza ibirenge, aho dusanga mu mago tubabere ibisubizo. Ibyishimo byo mu nzu yawe, Dawudi niko yasenze aravuga ngo nirudishiye furaha ya wokovu wangu. Garura ibyishimo ababuze. Imbaraga z'Imana zigendane na buri wese. Icyumweru cyose Mana tubishyize mu biganza byawe. Uhereye ku munsi w'ejo ku wa mbere, uzarinde ubwoko bwawe Mana abazaja mu mirimo ahatandukanye. Iki cyumweru cyose tuzabona imbaraga zawe, tuzabona umugisha utanzwe nawe. Abera bawe hirya no hino, abari muri mbese Mana uzababera ibisubizo. Icyumweru cyangwa se kwerekana indi minsi tuzongere duhure tuvuga amashimwe yawe. Amateraniro yose azaba muri iki cyumweru, abateguwe mu buryo bumwe n'ubundi, amasereri uzabane nayo. Gahunda yo guhumuriza no kuza gushima
tofauti.